program asawun Kapekap. Kapekap ang cerita. Kaya juga sasi wamparon. Swedi Johnson Junior udah sasun kalwak sasna. Kapekap. Kailangan program sosmo masyunik masih pasangay nasa kartayo. Sasi kurang daw masih pasangay dengan ulat sasasa. Iyang kay pani sa maskos labalap kaunan nalang kaunan sampa puligilaw taga kan koros. Nasabuliman ka ma kalangan limpak. Lopay siya kosa-kosane ansaw puligan na taga ne way wansaw. Irma kosane ti ansaw ni puti. Irma sa kosane ti ansaw bela. Irma kosana tiyan sawan patakuti, irma sa kosana tiyan sawan tulong, irma sa kosana tiyan sawan peran, irma sa kosana tiyan sawan pasok. Sa maskos labalap, sa perang partisan pan kupramoy, sa wiskin rano siyan kagan pasyang melad peneinei, kayaw siyang ganay sa karatan, kaping pag kupramo kalanganin pa isyak sansad, piniran kagan kupurama naman kis. Sen kagan neo pene na kautagan koaloalamwahu sansal soskirano. Kaping kiyangir programo men sansal piniran kagan kamaranigan kis sen kagan uyakan es me kautak maramoy. Sa meskos labalap sa pagpiniran malati sangkan koros. En kagan paita shanti nituan kupramo. Kalanganan kami sa meskos labalap. Sa kamelala pa ewan show may nanin na palong kisaramas. En kagan pain control. Imakarada sa pagpipiniran parane sa pulimar nganen Kaweid nganen kamarayan. Sen kagan payaw tao tikipane melen sa pulimar Mahsen. Ben san sa lapakanukis. Ben kagan uyami sa wasapes. Kakelapes. Nasa mo ni Rairo may sansat. Sa meskos labalap, sa pagkipiniran kagan puli-puli, peneinei. Taka irasi po mauyak ang pakapan, reservain man. Mapiniran malibe, ang sopis warayla. Sen kagan pasanagan kis kupuramoy. Sen kagan wewekin pasoyo kosanti, mamaw. Pasoyo kosanti, masakan siya na maw. Matesa kayo sa bulma mo pasanti. Sa pagkapamuyan sa wasakis, sen kagan kailail, nasa nga ng sopis mo. Sa pagkitamin, uyawis ang murin may ala sa maskos na palap. Piniran kagan Kaweid, tatokan koros. Men uyawi lawan ni kinagti. Sen kagan nanigin pepol, sen kagan nanigin siya na mao. Belal sen kakananigan belilian kamoy, nana sen makamokit, lang sen saraputi, ria sarapain, neis, kampakapas, melalas po. Kalanganan kamoy sa meskos labalap, sa pagkipiniran, wala tiya subanan sa uskirano. Pulisong kan korosmen uyawi, sang usipin, dalaw lalimon. Kung sa wasay men po sa bulong Mahsen, en kaganan ginema, herpits, kung mat ten kagan po sa Mahsen nun ituan ko pro. Kalanganan kamu pa inoralap, ang iwalyan Dengkeson, kung pa siya kubura sa Kaunda panewo kubura mautang kamu. Dengkeson uyakan niyo pagkumbab may morang iskawan kalangan Jesus Christ. Amen. Kalangan kamu apa? Sa paling program. Bilka ka kon na ba? Ibu kini sektual. Dirayo reosi. Para mansa temasa. Wewanya uksawasayo. Ezra. Wewanya
bali program. Sa liliwan sa kusampuan at sa Mahsen. Wala sa poros. Tentu ka sa one poros full Robert and host Mahsen to Kaweid on sa one. Kailangan kami tayo my utmost respect for our Heavenly Father. My also respect for the families of Asher, Johnson, Asher, and Lori Johnson, and their Koshayan family, including there for 1 year. Our scripture reading for those non-Panapen speakers, the scripture I selected for our tonight's reading will be from 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to verses 18. And I will ask that I will read it in the Panapen language. And for those of you Koshayan, you can also get your Koshayan Bible and read along. So all of us can read along, and then I will do my sermon. Oralapin tama ngay sungusungan kasaleta sosko ba ay kaparpar miya. Esaswasan watawat Thessalonica kayo allowed pau resisi sa silu lel resisi sa walu magmasiyan mo ito ngay biswatat nanuya origin esaswasan Kaweid orlap maminana wasan Kaweid waba Dengkeson Kaunda orlap mga ipiltang ito tangkin pa ay kaporpor miya na Mahsen ni riyat ko semen kumaila na sela melel tuan railakan memelar pugmailan der kininsan smut tuetre railkan mesotre ar kaporpor kitrail kamelele mesisis ketin pola o yasata eri kitrail bil kamelele makot pan ketin kapurela sisis yang railkan memelar nanar poson sisis eri yet supplement kauno patak mesepataki wong kumail kitrail kan mepan mamor niran makauno pan ketito kitrail sotra pan triyangala mo ni railkan memelar Punglan ruaseo pan wiyawi, yenglan tronlang labalapman, onglan supplement coach so pan pay. Every pain kauno apan katito sang nanla. Irailakan memelar nanar poson Christ. Prepanya sa tamas amor kitrail koros memamor ni anso apan patreng irail o yang pagpag tala pon tapakkan wan truang kauno nan wewe o ituan met atay pan yang kauno kokolat eri kumail kan siya na mawikin kumaila Mahsen potet ay kaparpar miya wasan Kaweid ngay kamelala paswa kapang emenemen ksas panana sas gupakon pipane songan ni rai rumme ke songan ni rai me pitita insan suwe sasin kamelala pa watawatin wasan Kaweid ekakan sa kamenen sa keuse ngay kaparparkin ba tama sansal nana sas wasan Kaweid nakakanuya me kalalamaw te me kansenamaw
ong sasi buime an kinin sen suit ong sasi buime kamelele ba tama sansal na uyawila sasien swan pagata wait te paunin tama sansal pagkakan lapasang buwan magsaskakan nente sasien kawala sas kopar koros risa masas kos soy giswasa magsaskakan tiertakan siya ng mau tain siya ng mau makauno peninaw kiyang amenamen ksas nanasasyan kayo wongi tuba sansal nanasas wasan Kaweid tu kasaleng ksas isyongan irair kayo sansal pagsasya so esep kita na iresisi kay saksilu apa riyats ko me kasaleta ba ksasyo ne kuya Syrian court magsasyan kamelele tapusun sa masas ko pangarata esep kita den pariyat ko karata kiyang sasi masanan ko parpar masanan Kaweid magsasyan kakan pagkata pahan kakan kuya may kamerain pasas ongan nanasasi momo sampay sasyon ne kanutan melasang sampay apa magsasyan ka parparkin da kamelele pagsasimela na pusun iuran nanen kosen kapureto sapulmeyeroso da sansal pangilan chonlang laplamen sansalata tangilan supplement court show yan sa pupo koros memela piligilak sasi bumemomo and wrong ruwaso Piligilang ngilan showman pupo. Irasi buima mela taimo. Nanasasian lokolokang rirasi gawurwurang rirasi. Sangasangang rirasi. Irasi es waka kan rong sas by irasi in komal. Meway pa deep sleep. Magsasian kamelala kaunok. Sasian sa kamelala pa. Irasi mina na deep sleep. Paluar pasan marpasan. Ang nino. And token. Swan marpasan. Tuba kaparparuan mo sasyan sasi bui mamoran bui ma kosen katato supplementero sasyan kamelele pak sasyan utan pulilay usagis me kauna butang na nanay sasi pukseru sa kasaleta pa pero chotra mie me kauna butar taksasi bui makamelele en kauna butar eu per ongamen ksas na pusin tuwa masanan ka parpar magsasi eu gibana sosku ngaya kaya kila ngaya pagkiksasian sa palpasan nanasas wasan kausan kan te purang water nasas wasan Kaweid pahan kakan sa kalapela mana nen serume puli ksasi ran pangibawan sigisik mangayakan yakin ay may sawas amelel sabulman court Mahsen en ka kalalela na iwo kupur masan sa shows kuma kumasiyon wala nang kumasiyon Kalaran kumuwan po rin. Mahsen ko parpor, Mahsen en kolor mo. Makan sosi taksasi chusku. Kono kasi kaspason Kaweid mo. Sa Bali program. Bergakakol na bayip ko ni sa keo. Rabio. Jesus from chorus, Meriam Welley Robert,
koras sa pali program. Lelewan sa kusang pali. Sa siya na lupa na nato katang koras. Nga bag-isasyon na kanuta. Tawag sa kurang koras. Pagsawas yung sabi kapon na sabi live. Believing na sa Spain. Kalanan kuburkoras sa si kautakan kolan mo delumen. Ngasik pakiwan kemas kurangay sa na kaca kuta. Kol gibana kol nampa isakaw dengan cebiang sas kabus. Koras cek. Kol nampa isakaw. Sabat magkakat na lang, parang nasaraw, may mo yan palta, kukura mo yan, Elias sabta at iwasan na lang. At ito rangat at mga Kaudek, labasan si Kitibay. Lugin, naging labot ang cross, mawiti ng kids, hindi karawang kids, nagkakit mga kapat, na nakisang kids na suso. May wajah ini, Kalanan super koras, asli